असे खयच्या टाईपचे इन्फेक्शन कॉमन असतात डॉक्टर? Yes. Actually, in hospital, the common healthcare associated infections are 4 types. So first is the catheter associated UTI. मुताची वादी घालतात बरोबर, हय. हां तातूंतल्यान इन्फेक्शन जावपाक शकता बिकॉज हे हॉस्पिटलान बरोबर. हॉस्पिटलानच जाता न्ही हे Yeah, प्रोसिजर्स हे घरा जायना. करेक्ट. सेकंड वन इज सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हांगा वादी घालता वेनान बरोबर. सो इट इज सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन. थर्ड इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. करेक्ट. पेशंट आयसीयून एडमिटेड आसा तेन्ना ताका वेंटिलेटराचेर घालता तेन्ना बिकॉज ऑफ दॅट वेंटिलेटर पयली एक दोन दीस मे बी देर इज इम्प्रूवमेंट बट देन देर इज वर्सनिंग ऑफ ऑक्सिजनेशन कळ्ळें. सो that can be a cause, ventilator associated. And the fourth most important is surgical site infection. Because of the surgery, तो घाव उरता ताज्या पासून because of poor hand hygiene, there are so many other reasons. तो infection, surgical site infection, थंय त्या घावाक ते infection develop जाता.